Kublai pi berok hi perlok bas ngutanat ban lekai game Free Fire. Ting hang ne ngan pen ibiang pi kumno ban hak ha game Free Fire. Hoi don ki perlok ki balanang ha ban hak game Free Fire hendrei ke jenjar pat banyo yu password bat ka file jong ka Free Fire. Jong ka Free Fire hak. Ti hang ne kadai ka headshot bat ka way kadai ka enemy location. Enemy location kemut ke jakari jong ki nongshun, ke jakari jong ki gang. Lada kigang kiri hang nong noru pila banyu I da kene ka sign jong ka NPC names. Ti elemen tang dia page wai kene ka gameplay but nganoi pi sungo bawa use hatu ka real ID jong pi ba pin like ban syaban. Use page ha ka tu ka account ke dang noob lane ka fake account ke jong pi lane ka guest account ke jong pi ngamut nowat ku slide ka file pila ban download dapat description. Badi password pila ban page hadu bukut jong kene ka video ngan sapani yo password halas jong kene ka video. Ti ka file pila ban download il ka terekam baru artliki Free Fire kata kadai Free Fire Max but Free Fire normal pila ban page yang ke video hari bukut tipin install wave app ubak teng searchable ban extract ya to file tiadin ba pila de ban download ya ka to file select page ha ka hanu app search pila ban late kene download nang tap lanyon kene download pimuat itu ke file tiang dengan wat itu ke file kebangan ada ban download kene ke baik ke file tipinyan yang ne ke file tesenyan kene extract here tu password udai white teach WHITE atai pilih yang tu white TECH tesenyan tu tiang ne pilak ban tan shaneng kadon Free Fire Max kadon bat Free Fire normal ti pila ban jit kawai na kini lada pila kai Free Fire Max pila ban extract da Free Fire Max lada pila kai da Free Fire normal pila ban jit dengan Free Fire normal dengan kai da Free Fire Max ngan yon code pila ban yang kini code lane copy adi nang ta senlik kini device memory Android nang ta senyon data adi nang ta senyon piece ti senyon tick apply to all file jadi nang ta pila ada ban le kini di pin no game jong pi kalau long ban hak ti subscribe na benta ki video kublai shibune.